средината на течението на реката Тиса во Република Србија се наоѓа еден од најстарите градови во оваа држава – Сента. А во Сента, Сдружение на пензионери, кои што прерано го завршиле работниот век, токму поради повреда на работното место. Ова се приказните на господин Ласло, некогашен трговец, на господја Славица, некогашен сообраќаен полицаец, и на господин Саво, некогаш воено лице, а денес воен инвалид. Според Фондот за пензинско и инвалидско осигурување во Република Србија има 1,68 милиони пензионери. 300.000 од нив живеат со пензија помало од 15.000 динари. Господја Славица е една од тие пензионери со многу мали примања. Судбината си поиграла со нејзе, па наместо да се пензионира како изморен и истрошен сообраќаен полицаец, таа на 40 години станува и инвалид и пензионер. Решение за деновите кои што надошле побарала во Сдруженијето на пензионери, но своето место не го пронашла таму. Затоа тропнала на врата кај овие другиве пензионери, трудови инвалиди на Сента. И еве, неколку години подоцна, не само што имаат заеднички теми, Славица е нивниот прозорец кон светот. Господја Славица, од почетокот на оваа година сте член на Сдруженијето на трудови инвалиди во Сента. Како воопшто стигнавте до тој момент да бидете член на Сдружение на пензионери со оглед на тоа дека сте многу помлада од останатите членови? Прво, постанеш пензионер, значи sve se zatvara. Znači, da bih ostvario osiguranje, moraš da budeš član nekog udruženja ili udruženja penzionera invalida ili udruženja penzionera uopšte. Znači, prvo sam se tamo prijavila, tražila sam neki posao gde bih mogla nešto da radim, nečim da se bavim, da bih dopunila kućni budžet. Onda tamo nisam mogla da se pronađem kod onih drugih penzionera, kod onih redovnih penzionera u tom udruženju, jer je sve bilo popunjeno. Onda sam sticajem okolnosti ovde došla, pošto sam i član ratnih vojnih invalida, pa sam se tu upoznala sa gospodinom Savom, potpredsjednikom Udruženja Saveza invalida rada, Senta. I onda mi je on ponudio da dođem tu da radim. Upražnjeno mi je jedno mesto, a pošto znam rad na računaru, da budem zadužena za to, za te njihove elektronske evidencije, za mailove, sve što treba što se tiče preko banaka i... Пред да станете пензионер, што работевте? Pre nego što sam postala penzioner, pa radila sam kao policajac. И ovde u ovom mestu Senta. И šta se dešava? Kako onda postanete invalid? Sticajem okolnosti, posle ne znam koliko godina tačno sad službe, otprilike zbog bolesti, kancer, postala sam invalid na taj način što mi je odstranjen deo tela. 40% invalidnost su mi dodelili i automatski su me poslali u penziju jer nisam bila više sposobna po zakonu da obavljam poslove koje sam radila do tada. Jer da bih radila kao ovlašćeno službeno lice u našoj državi, u Republici Srbiji, možeš da budeš 100% zdrav. Šta ti je bilo teže da prihvatiš, da si invalid ili da si penzioner? Penzioner. Baš penzioner, pošto mislim da sam diskriminisana u tom smislu, zato što ja nisam otišla zato što sam želela. Meni nije želja da ja odem u penziju, jer ja se ne osjećam kao invalid, ja se ne osjećam kao bolesna osoba, nego zdrava. Hvala Bogu, prošla sam sve te terapije, sve se to završilo kako treba i živim normalnim životom kao i pre. S tim što sam ja sad, imam vreme, nemam radno mesto, imam penziju koja je manja u odnosu na platu i je što sam posvećena samo deci i porodici. I kako danas izgleda jedan vaš den? Jedan moj dan. Ustajem ujutru dok deca spavaju, ako mogu pristajem ručak, na brzinu sve sredim da oni kad ustanu da se najviše posvetim njima. Sad, pošto je raspust, imamo razne aktivnosti. U toku je letnji kamp, ujutru 8 sati ide se na stadion, imamo atletiku, posle toga imamo plivanje, onda s tim kad završimo dolazimo u kući ili završavamo ručak ili podgrevamo ručak, onda odmor i popodne opet letnji kamp, drugi deo, cijele nedelje.
Кога имаш време да доаѓаш овде, во Сдруженијето? Obično kad su deca u školi, kad je školska godina, onda imam najviše vreme, jer dođem ja nekada i u toku raspusta sa decom, ali deca su skoro 8 godina, oni trče, ne mogu oni ovde da budu mirni, a oni razlike i u generaciji. Sviđa se to njima kada oni vide da deca dođu, ali ja ne bih da oni smetaju. Генерацијската разлика не секогаш е јас. Некогаш, како во случајов на Славица и пензионерите од Сента, може да е и придобивка. Ја спомена разликата во генерации. Dobro. Меѓутоа и помеѓу вас и помеѓу останатите членови постои таа генерацијска разлика. Како ја надминуваш? Kako? Pa ja imam poštovanje prema njima zato što su oni stariji ljudi od mene. Znači, poštujem njihovu životnu dob, ali ophodim se prema njima kao prema mojim roditeljima. Znači, cenim ih i poštujem, prvo zato što nisu ni bezobrazni, niti su nervozni, nisu ni glupi. Pošteni su ljudi i na svom mestu. Ne znam kako da objasnim to. A da me neko ne shvati pogrešno, a da ja se pogrešno ne izrazim. Stvarno su okej. Какви се активности имате овде? Со што се ги анимирате овие возрастни луѓе кои што останале Pa пензионери? ima šah turnir, često se organizuje šah turnir. Ja nisam pristalica šaha. Ja sam veliki matematičar, ali šah mi ne ide nikako. Pa ima i onda uglavnom je to kuvanje. Kuva se nešto, da li čorba, poznati mađarski gulaš, zvani perkelt. To. Onda prave svinjokolj. Znači to redovno, kao nekada za vreme stare Jugoslavije, 29. novembar, svinjokolj, i onda se to u duhu tradicije redovno država svake godine. Tako da za dan zaljubljenih prave aktivnosti, da, za 8. mart isto, ženama obezbeđuju, stvarno poklanjaju pažnju svojim članovima u odnos kao ovo udruženje invalida, stvarno su, što se toga tiče, prema članovima su besprekorni. Obezbeđuju im i ogrev, ima i zimnica, ima ponude i za letovanje ko želi. Ako treba, pošto država PIO fond, penzijsko-invalidsko osiguranje, onima sa malim primanjima penzije mogu da konkurišu za banju 10-20 dana u zavisnosti od potrebe penzionera. Pa im onda pomažu da se skupe papiri, da se preda umesto njih. Stvarno, može stvarno da im se pomogne i stvarno izlaze u susret. Ти си овде човекот одговорен за компјутерите. Da. Како се навикнуваат овие пензионери на новите технологии? Pa teško. Teško. Ja još uvek više volim da odu da kupu markicu i koveret i da ja to odštampam i ne da umnožim na štampač, nego oni idu pa kopiraju. Onda kažem, ne treba da se kopira, može da se odštampa više primeraka. I ne moramo, da šaljemo i da lepimo markicu, jer to košta. A sad sve mailom šalješ, imamo internet obezbeđen, može mailom da se šalje u centralu Novi Sad bez potrebe. Ili čak mogu i da vam skeniram i tako skenirano zajedno sa potpisovim pečetom da se pošalje. Oni samo odštampaju. Još oni nisu toga svesni da je to tu, da je to prisutno i da to bi trebalo, da bi olakšalo daleko više rad. Vreme, novac. Sve. Da. Во 1991 година го раниле во Вуковар. Во 1992 ја одбил инвалидската пензија. Но во 97-та сепак одлучува да замине во пензија само затоа што истата била поголема од тогашната плата која што ја примал во клиничкиот центар. Господине Саво, вие сте председател на војните инвалиди овде во Сента. Колку време сте член на Сдруженијето на трудови инвалиди? Sad ću da vam kažem, od 2007. Ali nismo bili ovde, nego smo bili tamo, imali smo jednu kancelariju, glavna 8. Onda kad je Laci, on je bio potpredsednik i onda smo dobili ovo ovde, to smo renovirali.
vidite, mislim, kako je. Inače, ono je bila šupa, ruševina. Držalo se neki stari otpad i ovo. To je sve očišćeno, renovirano, crep stavljen, PVC stolarija. Mislim, stvarno je sređeno. Evo, a ja sam 2011. osnovao udruženje ratnih vojnih invalida i porodice poginulih i boraca, a 2011. a kancelariju sam dobio pre 5 godina, tako. Каде го поминавте работниот век? Završio sam 97. godine, pričao sam vam radi čega, i onda sam otišao u tu invalidsku penziju. A inače su mi još davali 92. A gde ste radili? Dragiša Mišović, KBC, klinički centar. Станувате пензионери, деновите ги поминувате овде. Како изгледаат вашите денови овде? Pa evo, ubijam vreme, nisam izlazio dugo, a radi noge, a inače tu družimo se, imamo da popijemo kafu, sok, pivo. Како се грижи Сдруженијето за вас? Задоволни ли сте од тоа како се грижи Сдруженијето за вас? Jesmo, zadovoljan, svi su zadovoljni. Imaju druženja i sa drugim. Odlaze u Mađarsku. Ja bih volao da idemo i u Skoplje. Brat mi je bio vojno lice, nek polaka zemlja. U Prilepu je bio kapetan, a posle je prešao u Skoplje i bio je major i za Skopske armijski list pobjeda. A што бевте вие? Pa ja sam bio vojnik i na kraju sam dobio čin majora. Od 2 rata. Što kaže moj brat, ja završio 4 fakulteta do majora, ti išao na 2 izleta. I dobio si, kaže, čin majora. Споменавте дека секој ранување од војната се третира како повреда на работно место. Da, kao nesreća na radu. Imate i вие една несреќа, каде се случува? U Vukovaru, u Dobrovoljačkoj ulici. Која година? 91. Odbio sam penziju 92. Ali 97. sam otišao zato što vidim da invalidska penzija je veća od moje plate u bolnici sa toplim obrokom i prevoz, ovo što smo dobijali. И ранет, и пензионер и инвалид, но и ден денес оптимист. Хуморот не го напушта и денеска кога кривулејки се движи низ канцелариите на Сдруженијето, кои што им ги обезбедила општината. Imaju akciju čišćenja, to onda imamo ovamo kamp na Čardi i tamo imaju akcije i to. Naravno, ja sam oslobođen. Više glumim poslovođu. Jer ne znam ni šta će sada budu u avgustu. А сега минути и за председателот. Овој некогашен трговец, дури по заминувањето во пензија, добил потврда за професионално заболување – артроза. Но таа денес е пречка, само кога господин Ласло сака подолго време да стои до шпоретот, подготвувајќи традиционални рецепти од Војводина. Кога ги завршува своите председателски должности, нема никакви пречки, затоа што доброто на членовите е негов основен мотив за функционирање. Господине Ласло, од кога постои Сдруженијето на трудови инвалиди во Сента, колку членови брои и колку време вие сте председател на истото? Organizacija Savez invalida rada u Senti ima oko 300-350 varira članova i uglavnom invalidi, mada po našem statutu može da bude i rođeni invalid, znači koji je se rodio invalid, i može i penzioner da bude član. To je od prošle godine menjan statut, s obzirom da vrlo teško se daje
invaliditet, priznaje se invaliditet ljudima koji steknu ovaj invaliditet na radu. Tako da sve manje ima invalida rada. Udruženje postoji od 1973. Mislim da je onda je osnivan prvi put. Bio sam trgovac, vodio sam, prvo sam vodio prodavnicu oružja, a posle sam prešao u nameštaj i sve do penzije u istoj firmi sam radio skroz, samo sam menjao, znači radio sam posle nameštaj. A kako ste postali invalid? Pa i dobio sam artrozu. To je, da vam kažem, uglavnom desi se kod trgovaca koji teške stvari prodaju i diže i puno hoda, istroši se hrskavica u zglobu i onda nema više, ne može čovjek da radi. Pa počeo sam čim sam otišao u penziju. Tako da poznavao sam višeg predsjednika i javio sam se kod njega da li mogu da budem član i onda rekli su da, ja sam se učlanio i vrlo brzo stigao sam da budem potpredsjednik ovde i posle njegove smrti sam preuzeo organizaciju i od onda ja vodim. Udruženje. Da. Kako se udruženje brine o svojim članovima? Šta sve radite? Pa, da vam kažem, naše udruženje je izuzetno, ima široki spektar delatnosti. Radimo, organizujemo putovanja za naše članove, organizujemo proslave, organizujemo snabdevanje i to sa ogrevnom materijalom, sa smrznutom robom. Znači, uglavnom olakšamo život našim članovima. To je cilj inače organizacije i ima jedan poseban deo koji su dobili 50% invaliditeta. Oni dobiju i platu 50%, a od toga vrlo teško izdržati porodicu. Pa se sad borimo sa ministarstvom da se priznaje oni koji 50 i više da dobiju redovnu penziju. Jer u teškoj su situaciji ti ljudi. Повредите на работното место, професионалните заболувања и ризиците по здравието кои што може да ги донесе работната средина, можат во многу голема мера да го менуваат човековиот живот. И не само неговиот, туку и на членовите од семејството. Прифаќањето на инвалидитет па од друга страна е навистина тешко. Тоа се моменти кога одново почнуваш да учиш, да се движиш низ животот. Затоа што тој се уште не завршил. Токму тоа го прават овие ентузијасти во 8-та па и 9-та декада од животот во Сента.